Paxson Media. Yes. How are you, Paxson? I'm very good. Urienda go Paxson Media. Uyo murai. Mundu mwega muno, mundu wa bata. Bio. Uyo. Uno wonire kahuni kage kama ime. Oh, no wako. Mukuri no. Oh, uyo Paxson. Na kwanza ndio to wale Paxson ya kuna yake. Paxson hayo kani. Hano tuliuma na kii. Ndiko Paxson. Yage umejo labi. Of course, what you ni madancers wetu makofi mazuri. Yes. Haya nao tiadua ungu umuro na haha. Haya next month. The next month banali Australia. Yes, next month. Mauko magathi ko represent Kenya kuri Australia. Wapigie makofi yao. Yes. Tumagia haule. Ndirona MC ni mukinyu. Yes. My able MC no mbere yore. Kafuru eho. Twemba tweterere ari muini we guku. Ari ainima aguku. Atwetete MC wa guku. Yes. Wetagwo Vita wa Gatanga. Hola Vita wa Gatanga no hello. Yeah. Ni muini na ni MC na ni muhonoku. Ahana otoyo. Kuhonoka. Nimutirona ni muhonoku. Onani ndi muhonoku no uyu ni atindete. Ni ndiagaga tumehia tunini ta kurumana kwenda kuria ihakiri oneka. Tumehia tatu kwita mundu sili ila mundu kwenda huko tu ni tumehia twakwa tunini no riu uyu ndarumanaga mena Vita wa Gatanga matikona tumehia kona tunini tuzingitikira Vita wa Gatanga ni uyu nagakiumira handu ugu no kamundu kega kiumira uguo ni mundu onekaga ni mwikindiriku uyu nake tiga ni hafuro ni ici riu ndirenda twambe twite muini wi haha etagwo Gateru. Horera Gateru ruhero wega. Gateru akoragwo na disability ya maitho no atwiraga wathe tikwiregwo na ni ari na rwimbo rwake no akwamba aturingithirie o uguo. Nengera Gateru microphone aturingithirie rwimbo. Gateru karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Era cio no ari ndio muini Gateru. Kenyi ne rwimbo rwakugaca mwathani nĩ tondũ wa theti kwĩra mone tutete nyĩmbo na Ngai wa mwena kũmũrathima. Papa mwega na mũtugi na ningĩ ũrĩ mũiguana nĩ ndagũthaitha Ngai wakwa niĩ ndĩkihĩtie Ngai witũ wa matu-inĩ Baba tuwe thayũ waku nĩgetha tũhote gũkũgocana nyĩmbo na kaburi Baba nĩwe honokagia
karibure kanigetha onekage ari harayo ngataruo hana to ngethi nginya na nduthi riu wina karibureka vas haya kwa ihinda riri mbere ya twendete Vita wa Gatanga tondu no nginya nake uke haha na ni agutoinira na nyimbo na thaburi onake guku no kwa ihinda riri nirenda twambe turehe muini ungi muini wa nyimbo onja kugoca mwathani Yes. na riu kwa ihinda riri ndirenda turehe muini ucio netagwo Rebecca Karenga. Wapi makofi mazuri ya Rebecca Karenga?
Ndirenda mbere ya twetete muini ucio ungi ngoja kidogo DJ George. Mbere ya twetete muini ucio ungi kwa ihinda riri ndirenda twete MC uria tugukorwo tugithie nake riu kwambiriria haha o nginya hindi iria mathaa marikinya na hau hangi. Tutirenda gucererwo muno, tutirenda guikara guku muno, turenda ikiuge kinya thaa 8 cia utuku tukorwo na hindi turenda kuhinga 8 cia utuku tukorwo tukihariria kwambiriria no kwa ihinda riri. Are you ready now? Yes. Ndirenda tukorwo muteithiririe mwe koguo turende MC of the day wapi makowe mazuri ya Fita wa Gatanga. Wapi kelele huyo wa kama wewe. Ando akena mwekuo. Nitaka mukanga hivyo oza oza. Weka mumimini sema oza oza. Oza oza. We chanjo. Ndiye jitako Peter wa Katanga na tugokorwo hana Mr. Karwembo Mukorino. Nigenda tuhota kumutindika wega githa itiguo. Nimwe haririe mwago muna ndio turahirwo ni Karoia Junior. Nimwe harire guo. Na nimona nitumagare tuni kambuni njega muno itagwo Ndama Mobile Spares. Na nitumagare tuni andu ingi muno na atangathitwo na omego ko githe tiguo. Wapi makofi ya Castro Media wewe? Wapi makofi ya Castro Media wewe? Wapi makofi ya Daily Digital? Wapi makofi ya Gekoro Media wewe? Kama haurero wega. Wega mikono juu. Kidogo na gikaitanyihire 10 nejo ne toko tukinyita mugani witu wa giteo no geithie mundu gu high five uguo mwere umothe gukwa tongoria ni ingi muno umothe gukwa tongoria ni ingi mwere no nginya tugire mwario wa mulima no halosi ni mwega muno no tuguthie wega bona Toma but in the meantime Mr. DJ ndo turehere one and only Karo Mongai in the stage nigera maundu mathie wega githie tu wega arafu ikaikia mundu gu mwere